Salibonani bathandekayo, liyabingelelwa ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyabingelelwa isithandani ngegama lenkosi. Ngithemba siyaphathiseka kuhlelo lethu kuguqula imizi yethu siyenze ibe ngamazulu amancane. Siyenze ibe ngamazulu amancane. Namhlanje sizakhangela ama-couples. Sizakhangela ama-couples ngegama lenkosi yethu Jesu. Isihloko sethu sithi sona izitha ezitshadileyo, married enemies, izitha ezithatheneyo. Kasicimezeni sikhulekele. Baba ingcwele ohlala ngikhaya ezulwini, siyabonga ukuthi wena uNkulunkulu thina sibizwa kuthiwa singabantu bakho. Nanto ilizwi sesiya kulifunda, sicela uNkulunkulu umoya engcwele ehle azokhuluma lathi. Khuluma lesithandani limomangalisayo ngendlela eqhakathekileyo. Kwelapheke imizi yethu ibe ngamazulu amancane, basinyane kusondeza ukuza kwakho siyekhaya. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Izitha ezithatheneyo. Ngiyazibuza bathandekayo ukuthi kambe kuyenzeka yini ukuthi abantu bethathene batshelana ukuthi bathandana, bathembisana izulu lomhlaba, kube sokubizwa kuthiwa izitha sebesemtshadweni. Ngike ngahlangana labanye abantu komnye umnyaka akade belengxabano emtshadweni. Omunye ubaba wasesithi yena uhluphe ngilalo mfundisi ukuthi umfazi enhlala laye kayisuye enganthandana laye. Ngamazwi aqatha ayesekhulunywa yilo baba, basebeyizitha sebesilwa on daily basis, phose nsuku zonke. Kwakulokungazwani okumangalisayo. Ibala elithi isitha, ungakulaba abacubungula amabala ku dictionary uzathola kuthiwa isitha ngumuntu okulwisayo elingavumelaniyo ngolunye ulutho kumbe ngenye into ekulwisa kulokho. So uzathola ukuthi emtshadweni abantu bahlala ndawonye kodwa kabadonsi ndawonye. Kulempi emangalisayo. Omunye wazwathi lo mngami mbona ngani ngosuku sile 15 minutes kuphela zokukhuluma kuhle, the rest siyabe siphendulelana eceleni. Inkulumo zangkhona zihlaba, kuhlezi kuliwa, kakula kuthula, singani siyizitha kodwa sihlala ndawonye. Kungani siyizitha kodwa sihlala ndawonye. Bible lithi kuSongs of Solomon ngo-2 iverse ngelika 15, sibambeleni amakhanka amancinyane, ona isivini ngoba isivini zethu sezilempoko. KuSongs of Solomon usinika umfanekiso wamakhanka amancane. Babe sithi esijudeni balime isivini sama grapes. Nxa eseqala ukufaka impoko, okungamakhanka okuncane kwakuseqela kukhathaze kudle izithelo leziyana esezifaka impoko. Bathandekayo, asozinto ezinkulu ezenza abantu balwe babe yizitha emtshadweni.
kungokuyizinto okuncane okungamakhanka okuncane kodwa kudala ingxabano enkulu. Kufana lo mentshisi ngokuyisitiki esincane okululutho okuncane kodwa ungakuphosela phansi kuyachisa ihlathi lonke, kuyachisa ihlathi lonke. Kulenye imuli baba lo mama babehleli bezibukelela umabona kude endlini yabo, bezinathela amadrink aqandayo. Kuthiwa kwasokuthutsha igundwane ladlula lagijima layale, basebeqala ukuthalaza ukuthi kanti igundwane leli livele ngaphi. Ubaba wathi hayi ngibona ngani igundwane lingene lapha. Umama wathi hayi lingene nganga. Ubaba wathi lingene lapha. Umama wathi lingene nganga, lingene lapha, lingene nganga. Vele wena ulenkani uyazenzisa ufuzu umalume wakho lingene ngapha, hayi ukuthi la unjani pha ngempama. Mama wamukulwa ngempama, wabuthi imchaqana yakhe wabuyela ngakibo. Bebange igundwane. Baba wabuyela wamncenga umama, wancenga walabhela, bamphendukisa. Athi hayi nkosikazi, hayi ngiyaxolisa shuwa sibe singaba ngigundwane sebehleze endlini. Shuwa singacatshaniswa ligundwane. Kodwa ngakutshela nkosikazi ukuthi igundwane lalingene lapha. Unkosikazi wathi hayi lalingene nga. Hayi lalingene laphana, hayi lalingene nga. Hayi lalingene laphana. Vele inkani yakho kayiphelanga. Yikho ngutshayile kuqala kodwa vele uniyazenzisa apha futhi. Umtshado waphela ngenxa yegundwane. So asozinto ezinkulu ezilamandla okuchitha imtshado, izinto ezincane kodwa esidala umahluko omkhulu emtshadweni. Okokuqala bathandekayo okwenza abantu bagcine beyizitha bona bethathene, yi-poor communication. Abantu kabakwazi ukukhulumisana kuhle, abantu kabakwazi ukuphendulana kuhle, abantu kabakwazi, omnye kakwazi lapho uzazehlise khona, omnye kakwazi lapho uzathobela omnye khona. Bathandekayo ungabona emzini kungasela othobela omunye, abantu bagcina bephila beyizitha. Eminye imizi sebehlezi ngenxa ukuthi balabantwana, eminye imizi sebehlezi ngenxa ukuthi bathenga indlu ndawonye kodwa kakukhulunyiswana. Kulezimpi ezimangalisayo bahlezi bekuqeda chimrenga. Hlezi besempini. Okubangela ukuthi abantu bangakhulumisani kuhle, okokuqala yikucabangelana. Imizi eminingi baphila ngama-assumptions, ukucabangelana. Umuzwe umama esithi vele ngiyakwazi ukuthi uwenze uzibani unje, ngiyamazi vele umkami unje, ngiyakwazi vele uzakuthi, ngiyakwazi vele. Bahlezi becabangelana izinto. Abantu ohlezi ecabangela omunye umuntu ukuthi ngabe uyenza lokhu, ehlezi ecabangela umuntu ukuthi ngabe uyenza lokhu. Nxa sokuliwa umuntu ohlezi ecabangela umuntu, zona leziyana izinto ahlezi ezibumba engqondweni yakhe, uyazibumba ziphile, alwe ngazo, athi ngiyakwazi ukuthi wena imali yakho leyi, imali leyi
iphele ibingakwananga uyithethe wayidla labonondida bakho ngiyakwazi ukuthi imali short inje uyithethe wayinika unyoko ekhaya ngiyakwazi ukuthi wena unje balwa ngoba becabangelana baba yizitha bathandekayo ukucabangelana kuyahlakulela ubutha emtshadweni. Okwesibili okuhlakulela ubutha lokulwa emtshadweni yikuthi abantu bangafuni ukukhuluma ngendaba zabezibahluphayo. Abantu babhenke izindaba kwenzakala enye into umuntu athule enze ngani kayibonanga ayibhenke enhlizweni kwenzakala enye athule ngani kayibonanga ayibhenke enhlizweni umuntu ongakhulumiyo mzwana edubuka kuchitheka izithebo. Abantu nxa belento engahambanga kuhle kabadinga indlela yokukhulumisana ngayo ukwenzela ukuthi idlule ngoba into nxa ingadlulanga iyabilokhu liqubu komunye umuntu ukwenza ingxoxo lokukhulumisana kungahambi kuhle ngoba kulomunye umuntu olendaba yakhe engalungiswanga. So kuqakathekile ukuthi indaba zilungiswe. Okwesithathu okwenza abantu baxabane babe izitha betshadile is ngama accusations ukuhlezi besolana. Abantu abanengi bahlezi besolana bahlezi kulabanye abantu emtshadweni abahlezi bedingelana amaphutha bahlezi bemakene bahlezi bedingelana amaphutha. Lingahlezi emtshadweni lidingelana amaphutha kakuhambi. Esinye sesizathu esenza abantu bagcine beyizitha besilwa is criticism, ukuhlezi besolana kungakwazi ukukhuluma. Umuntu angazenzeni ngakho buka okwenziwe ngomunye. Umama angajoyina iklabhu, ubaba uyaqalisa ukuchinga iklabhu bani khonokho kuyiklabhu kungakhanyiyo utshona uqeda imali zami. Kuhlezi kuphela kusolwa okwenziwe ngomunye, omunye angadecide ukuthi ngithenga imota bani yona le isikorokoro sithengileyo. Kuhlezi kusolwana ngakho obuka okwenziwe ngomunye umuntu. Bathandekayo, lanxa umama angagqoka isigqoko ongathandi ukuthi usigqoke ngoba phela le ndlela enhle yokumtshela ukuthi isigqoko lesi kasenzi, hayi lawe dinga indlela umtshela ukuthi hayi isigqoko lesi osigqokileyo mbona ngani sihle kakhulu unkosikazi wami, kodwa nxa kade ungagqoka lesiya sibe singa fit occasion day ngcono kulalesi. Hayi khona ukuthi lawe wazi wagqoka njengesalukazi. Hayi bathandekayo, kwenza umuntu alimale okumangalisayo, kucine kuliwa kungasakhonzwanga lasechechi yangikhona engasahambanga ngoba wehluleke ukukhuluma. Kuqakathekile ukuthi abantu babekwazi ukusola. Nxa kulento isolayo uyisole kuhle. Nxa epheka imbozi ungamtshela ukuthi awukwazi ukupheka kanti ngakini abakufundisanga uyabungalungisa indaba, kodwa umtshela ukuthi nkosikazi wami ngani impuphu ufake yabanengi kube sikhuthe ngapheka uxhwatheni, kumbe uzama ukumtshela ukuthi hayi isithwala
sibona lesi simnandi nkosikazi kodwa ngabe sijiye ukwedlula lapha ubungeke umphekele sijileyo nthande sijileyo uzama ukuthi at least kungabi lempi kodwa abantu abaningi emtshadweni kasikwazi ukukhuluma yikho kubangela ukuthi kucina kulezimpi ezimangalisayo. Labanye omama bayakhuluma kakhulu, akhuluma umama akhulume, obaba balamazwi amalutshwane kodwa abuhlungu. Ungaze upopote, mama upopote, ukhuluma icomposition yonke, ubaba uyakwanisa ukukhuluma ibale lilodwa elizakulalisa emini umphathi ingubo libalele ligwaza umhlaba. Uchinge kwelinye ilanga uthi vele mina sengihamba ngikhaya angixotshwanga ngikhaya, ubaba phonga ukuphendula athi hamba. Osale gula ngubani okhuluma okunenge kumbotshela ibale lilodwa. So kuqakathekile ukuthi ekukhulumasaneni lapha sibe kwazi ukukhuluma. Kulabanye omama othi angaqalisa ukukhuluma kungani ufakwe oni ibhathani lika off lalahleka. Uyakhuluma umuntu wangikhona angathuli, ungazi uxolise, uyabe lokho ekhuluma ungazama ukulala akugudle ngendololwane ngasule ndaba zakho zenzolo buthongo vuka sikhulume. Bathandekayo, khona lokhu kwenza abantu babe yizitha ezitshadileyo. Umuntu esabe ukuthi atshayise emsebenzini ayemzini wakhe abe lokho ebhoda labangane azefika abantwana sebelele ngoba ebalekela inkulumo. Phela le Bible lithi kungcono ukuhlala phezu kophahla lwendlu kulokuhlala lo mama opopotayo, ngoba umfazi opopotayo unjengezulu endlini enethelayo. Ngona ukuhlala enkangala litsho njalo ilizwi likaThixo. So kuqakathekile ukuthi ube kwazi ukuthi lanxa ukhuluma kulama limitations, lanxa selicabane njani lingakhulumi izinto ezisensitive ziyenza libe yizitha emtshadweni. Lanxa selisilwa njani lomkakho ungakhulumi kubi ngemuli yangakibo lapha azalwa khona. Lanxa selilwe njani ngoba is a sensitive issue ukuthi nxa selisilwa ukuthi ulichapha ufuze ngakini elingamachapha. Lapha uyabusuyibambe rongo la. Yikuthi vele ungumntwana omnyanga. Lapho uyabusibambe kubi. Yikuthi ngakini kalifu hayi lapha bathandekayo uyabusuyiphambanisile. Ungathinti sensitive issues, ungakhulumi ngemuli yalapho umuntu azalwa khona lokwehluleka kwabo. Lwanini ezenu lingangenisi imdeni. Futhi nxa usilwa nomuntu ungalethi ama academic failures akhe. Yikuthi udali nganguphi imali yokuthi uyethatha iprovisional siwafail aka 5. Hayi bathandekayo, is a sensitive issue. Ungakhulumi ngokwehluleka komunye umuntu. Nxa lingama couples ungakhulumi ngokwehluleka kwakhe. Kakulanto ehlisa indoda njengokutshela ukwehluleka kwakhe. Futhi ungavele ukhulume ngokwehluleka kwendoda ebedroom. Lapha uyabusutheze olulenkume uzakwenza libe yizitha uJesu aze abuye. Ungakhulumi ngokwehluleka kwakhe ukuselela imuli. Indoda izama nxa selisilwa uthi kawusondoda umkhompela abanye obaba uwenza impi ngapheli libe yizitha ezitshadileyo. Beyizitha ezitshadileyo. Kodwa nxa ufuna ukulungisa izindaba emtshadweni, be a good listener. Be a good listener.
mekele omnye wakho akhuluma qede uqale uhluze wentshise akade kukhuluma ubusumphendula impendulo yakho iqale ibunjwe uzibuze ingakaphuma emlonyeni ukuthi ngafika ithi kumngani wami kayisoze imlimaze yini. Okunye bathandekayo okwenza sibe izitha emshadweni yikuphanda amangcwaba. Nxa sikhuluma ngokuphanda amangcwaba yikuvusa indaba ezindala ezakhulunywa ngazo zangcwatshwa zadlula. Nxa abantu sebesilwa, nxa abantu sebesiba lengxabano sokuphandwa amangcwaba kuvunjulula indaba ezenzakala ngomnyaka lwana kuzalwa isecond born. Hayi bathandekayo, ungaphanda amangcwaba kuyanuka libe yizitha emtshadweni. Lingavusi into elakhuluma ngazo zadlula. Khulumani ngakhonokho elikhuluma ngakho kudlule. Ukukhuluma kuhle emtshadweni kuqhakathekile. Usister White uthi ebhukwini uAdventist Home kuchapter 71 kuparagraph 4 under itopic ethi speech uthi angels hear the words that are spoken in the home. Kuthiwa amazwi akhulunywa emakhaya ethu ingilosi ziyawezwa. Nxa lisidwa liphendulelana eceleni lomkakho obakwazi ukuthi ingilosi zilalele. Ingilosi ziyawazwa amazwi akhulunywa ngikhaya. Therefore bathandekayo asibeni kwazi ukuthi le Bible lithi lona ngamazwi akho uzakukhululwa langamazwi akho uzakulahlwa. Lengoma yesabatheni ithi amazwi entukuthe aphunyuka olimini inhliziyo iwabambe engokonakalisi into enhle. Zama ukusefa bathandekayo, inhliziyo yakho kayibe lesefa, ingqondo yakho kayibe losefa, umlomo wakho kawube lesefa, ulimi lwakho kalube lesefa, lusefe kungakaphumi lutho emlonyeni. Ngoba amazwi ayonakalisa into enhle. Athi ebhale udade kaWhite uthi therefore never scold, but let the influence of your words be such that will ascend to heaven. Ungabala usiya phansi under itopic le speech uyakhuluma usister White uthi umKristu kavunyelwa ukuphakamisa ilizwi ngikhaya, umKristu kavunyelwa ukuchinga, umKristu kavunyelwa ukushawuda. Bathandekayo, njengamaKristu asibeni kwazi ukukhuluma, singabakwazi ukuba le proper communication kuzasenza sibe yizithandani ngikhaya, singabi yizitha ezithatheneyo. Ngoba phela umthandazo wethu yikuthi amakhaya ethu abe ngamazulu amancane. Kangikholwa ukuthi ezulwini elikhulu uGabriel uzachingela omnye umuntu ezulwini. Kangikholwa ukuthi ezulwini elikhulu uAbraham uzamthola echingela uNoah. Kangikholwa ukuthi ezulwini elikhulu bathandekayo kulabantu abaphendulelana eceleni. Kasipracticeni ukukhuluma kuhle emhlabeni ukwenzela ukuthi siyehlala ezulwini. Bathandekayo, amazwi ethu kawakhe singabakwazi ukukhuluma, singabakwazi okungafunwa ngomunye, singabakwazi ukuphendulana, singabakwazi ukungasolani, singabakwazi ukungakhuluma into ezilimaza abanye. Amakhaya ethu azaphenduka abe ngamazulu amancane. Okungumthandazo wami isithandani yikuthi ekhaya lakho kube lokuthula. Ngikhulekela uNkulunkulu uJehova Shalom, uNkulunkulu ophukuthula, akuphukuthula emtshadweni lomendweni wakho. Ngiyawubona umtshado wakho kawula kuthula, ugcwele inkulumo, ugcwele ubuhlungu, ugcwele ukulwa, ugcwele inkulumo ezibuhlungu. Kodwa woza kuJesu, nguye kuphela ongasinika ukuthula emtshadweni. Mthandazo wami yikuthi sukusela namhlanje umlimi aguqule iguma lakho, aguqule ikhaya lakho,
aguqule umuzi wakho, aguqule indlu yakho ibe lizulu elincane.